Assalamualaikum. Şeker toyumuz toy bolğansyň. Yüze daýym ýagşylyklar bolsun, toylar bolsun. Şu aýtym gruppabyzdagy atadan arty ullardan bolsun. Kırgızstan tuğsun götürgön, Kırgızstan'a sağlım koşkon ýagşy ullardan bolsun aka. Erteňki bolup atkan toyuňuz tınç ötsün. Şu gelgen polgonlardan böde pysıgy jok, çekesi boy üýüne bardygy ýagşy iýilik bilen gaýtyp ketsin aka. Şu ýagşylyklardan toylardan görüşýärler. Assalamualaikum. Şeker. Erteňki oturgan toyuňuz tınç ötsün. Bardy polgonlarga iýilik. Allah qanday niyetde toy ötküzüp atsanız niyetiniz yetişsin. Öncelikle boğaçakanızlara aman bolunuz. Barınızlarga erteňki oýunga iýilik. Onda kiçik toy, baýgylap aýtysızlar. Sarıcağın çakan bolsa da sen sapatın caktan olsun. Sancağın gel. Zamanımızın zalkarı Üstadım Cumhurbaşkanı Ali Bayır. Şolgunun devi Balvanlar alıstan gelgen konuklar bardığınızdan, ben üçün bardığınızdan kalmasızlar bana. Kuday buyursa erten günahın düşen sözün çoğun alamadığına Bolot Kuday buyursa sarı mene derdi ötüp bersenizler jakşı niyet kılıp köpten beri uğuldarıma, kızlarıma batal berim dep jakşı niyette sizlerden batalayın dep köpten beri dayırdan жүрген bugünkü toy egası Rostov Kırgız Bilimligi uyuşturgan Kökbörü prezidentinin Kökbörü prezidenti Karagılca rayonu Alaykı örönünün terek ayından atayın oğlum toy verip atat ballarına bata olу maksatında dep oğanı içine batmay süyülüp Alaykudan Karagılcaga çeyin oğaz menen
Karagulcadan Oşko çeyin jengil maşina menen, Oş'tan beri samolyot menen Moskvaga gelip Moskvadan beri Rostovga 7 orunluk maşina menen gelgen bizdin Ayaş atabız, Duyşan'dın atası Tümen Ayaş'tan çakırıp koysak bir toydan çıkırsın. Geliniz Tümen Ayaş'tan. Ardına жақсы келтірерler. El kadınlarına düşenlisiyle Düşen ağabeyinin müzikte kulakları Bacaktan çıkırlar. Biz de aşağılardan kardeşine buyur olur. Buyur olmuşsa buyur böyle bir jaksı var. Bağlılarla çılgın soğuklar gelgen. Balvanlar, bağlılar kulak olu yemişir. Koyun jakşılık görün, koyun otursun, baldanın ömürlü olsun, batarıp tiysin, tıncaman bir kulaklık görün, jakşı gözü buyuyor bile. Bağdına kaçın diye sor. Bata, dileyin, 10 bin Allah kutlar başlar, ormanız, varlığınız. Yüzge çıkıp da şu babalarımızın, nevrenizin toyuna gelip жүрөгөнүz var. Rahmat. Bugünsü ertenki toydu bardık. Geçinde öz aytmadı, 42 yıldan beri dayardanıp жүрөм деп. Uşul toydu bергenge de, ulak bергenge de. Oşol toy egası, bizdin köp bölü prezidenti Duyşan Satkan dostubuzga söz berip koysam, kol çağıp koyuңuzlar. Assalamu alaikum. Alыс жақындан келген туғандар, палуандар, мага жақсы көрүп, менин тойума келген меймандар, баарыңыздар жақсы көрүм. Энди бүгүн мени кубанычымды ичимде сүйүнүчүм атпай турат. Рахмат, мен дагы көптөн бала чакам менен тууган уругум менен көптөн күнүбүз келип жакындап мына күнүбүз келип келди. Сиздерге баарыңыздарга ыраазымын, берген коноктор алыстан жакын. Çay içip, dağın tadırıp, rengini boğun açıp, oynap kettiğinizleri sıramam. Duyşan dostubуздун bir tuğan akesi, ulak başlangandan beri uşul bizdin atlardı jakşı tarbiyalap, sayapkerlik üçün görse, azırkıga çeyin uşul günkü çeyin sayapkerlik üç nemesini görsetip, Göv atlardı tartılap, ulaka çoğun salımı var bizden Duyşan'ın bir tuğan akesi Mehmet Eke'ye söz versem, kol çarpmamızdan. Assalamu alaikum deymanlar, hoş geldinizler. Bardığınızlara uzun ömür, şimdiden solup, kaçağız kadar Allah'dan tileyim kadar. Bardığınızlar, kanday nasreylerde, kanday oydu, kanday gömülde gelsenizler kadar. Oşonday oydu, oşonday maksatta yükümlerge yetişine Allah'dan dağı, Allah'dan nasip etsin. Ömrümüzden uzun olsun, yen sonumuzlar çın olsun. Şu hoş geldinizler demek. Ben bir tuman ülkem düşen, şu kaçadan bir neytim kürdüler şu. Evden atamay baldarma, atama, yenime, tayatama, tayinime, Kur'an'ı kutturayım diye. Şu maksat günü bugün gelip oturat. Şu vardığınızlar, yolda oturaslar. Seninle ömrüm uzun olsun. Şu niyetliğe maksatına de. Ardayını şu Yeltin oğlu olup, Kırgızstan'ın tuğusunu aldığa götürüp жүрөбөр. Şu men kalarım şu, var ol, ardayım canımda men var. Rahmat. Sakallarından yüreğimizden kalatına kayıtmaysanızlar. Bizdin Rostov'daki aksakal cemaati. Gelinizler. Düşün, gidiyoruz, acıdan yapılar, niyet yok, elde makam bileyim, ağlarına bir cüzdan yok, bakalım parasını, şu
Düğünde yapılan жақсы үшін тілекті барлық түсіп, өмірлері ұзын болсын, жүрсегі күн болсын, бала шағамен, туғанмен, күнмен, ел жұртымен жас өсіп болып, қандай жақсы тілектесем бәрі келеміз. Ертеңгі ұлақ жақсы өсіп, тынч өсіп Менде көріскенде Алла разы болсын, барлықтың қолауы. Дүйшен şu atölyelerge katletler osmanlı'nın Kur'an'ı tutulduğu vatasını toygun olsun, şükür tuğan azeli, puanını gezikler diyor. Namına alsın gelmeyin onlar. Bağırdığın dışı жақсылықтар, Дүйшен үшін үйген құт кетпесін, дайымның туғаншылық болсын үшін ұрысқын, Аллахтан ұрысқын деген өрсін. Туғандар бардығыздың туған болуы, бірге болуы, тынч болуында. Атап өтіп келген Москва жамаатына Аришта сіз келіп осы жерден де сөйлеп берсек қалып кетелік. Assalomu alaykum, hurmatli qonaqlar, xush kelibsizlar. Duyşen, Allah Taala şu niyet bilen berip atsan, niyetlerin qabul kılsın. Şu atana, çoğ atana, tayatana, tayinenge Kur'an okusun, Allah Taala şu qabul kılan olsun. Şu özün aldarına, kızlarıma dua pata alıp beren dep niyet kılsın. Oşolar niyetlerin qabul kılan olsun. Özünün ömürün uzun olsun. Şuna el yurtun üstünde işine iyilik, sana densoluk birinci bayrak densoluk olsun. Vatanen menen, bir tuğanların menen bari aman olsun. Daim tınççılık, barçılık, topçuluk olsun. Daim şu elden hizmetinde dürüsün şu işin daim ilgili hizmetlerin ilgili bolaversin. Жақшы ертеңгі мәрақан тынч аман біргелікте ынтымақта жақсылықта өссін. Барлық жерден келген палуандарға игілік, денсаулық, ат жалы жеңіл болсын, пешенеңер сыйры болсын. Бәрі тынч аман болсын. Амин. Аллах. Қонақтар, ақсақалдар, şu bugünkü mürantep Duyşen'din şahbata toyuna doğru oturaslar, şu ağzınızdan kalağınızdan tatlı olsun. Anam niyet kılıp Duyşen'in şahbata oldu bireni, ulak çavalı, oylu, gönlü çalı deyip ağzınızda alıştı, Alayku'dan geldiğinizde, Roş'tan, Töş'ten, Kırgızistan'dan, Moskova'dan, Barcak'tan geldiğinizde aksakallara, aksakallar, akalar, yukalar, yengeler bardığınızlarga salam. Anan şu жақсы gün açıp, oylup, oka geçip, dam tatıp getirinizler, Duyşen ne deyim benim ha? Şu yerge gelgenimizge, kança yıl başta 25 yıl olayın dep kaldı. Ne deyim da bir söz aytып ketken, Duyşen'de birinci onu bütken şu yerge alып kelip, özüm jaygaштырып, özüm üşentip çoğuytup, mına Xudaga şükür, Xudaydın gözü tüz bolsun, mına şu darajaga jettin ha. Mına toy ötkөрүп atasın, buldarıma bata berem dep atasın ha. Şehirlerden batası teysin, aytelerin ömür uzun bolsun, kızlarının ömür uzun bolsun, özüne çın genç olup, şintip toy ötkörüp, elden batalıp, köp darajalı, köp şunday. Ellerge hizmet kılgan жақсы insan bolan. El sorukta Allah Taala bersin, ertengi toyun жақсы, ellerдің batası teysin, жақсы ötüp ketsin. Bağı dağı şunday köp toylar ötkörüp, şunday жақсылыкка, köpçülükte, жақсылыкka şunday aksakallardı, eli jurtunu çıkıp, ardayım şu жақсылык жыл olsun. Tuğanlar erten жақсы oynup, palvanlar şu жақсы oynup, prezidenti alıp, ынтымақта жығылбай, жақсы ынтымақта ойнап кетіңіздер. Құда қаласа şu ниетimiz сіздерге деген аябай ақ, ойлойм ертең аябай жақсы ойын болса керек, жақсы ойнап кетіңіздер. Бардыңыздарга şu жақсылық, ушундай тойлордун жақсылықтың куәсі болуңуздар. Тамағыңыздар татты болсын, жақсы отырып кетіңіздер.
Alayko Örön'ün palvanları İbrahim Bey'e legendarlı palvanlar Alayko'nun İbrahim Bey'e Zalkar Ayşe'ye Samet Bey Ayşe'ye Emileke bizden Alayko'nun legenda Gürtügan baldarımız Bucak Ayşekelerim болады. Şu Alayko'dan atayın şu Ayşe'den toy verip atıptır dep bugün gelişti geçinde. Endi bir kalma tünele kireniz herhalde. Assalamu alaikum, hurmatli qonaqlar. Düşün, çıkar. Seninle şu yaxshi niyet bilen, yaxshi oy maqsad bilen, qancha elni biriktirib, vatani maqsad bilen o'tkaziblar. Şu gelgen adamların batası sana birinchide qabul olsun. Allah'ın maqsadına jet, uy bilen bilen har doim omon bo'l. Şu seni şu darajaga жеткирип, cho'yib o'stirgan ota-ona, enang rahmat. Har doim elning bo'lib juraver, o'yning tinch, yaxshi o'tsin. Assalomu alaykum hurmatli qonaqlar, mehmonlar, hurmatli Beshan to'ylik bo'lsin. O'zim aytganday 42 yildan beri o'tib turgan yo'lda yaxshilangan. Çok bariz tuğanlığım, atenim, do'stlarim, jo'ra jo'mdoshlarim, tuğanlarım bari motivatsiya oldu. Şu özümün oy maqsadlarimga şu baldarına, kızlarına şu elden batal bereyim deb izgi oylarim şu gün aşı o'tkazib şu elmin bergen batası şu ballarına tuz tiygen olsun. Ballarım bizlerin hizmatın görüp dağı aldıda şu жақсы oğlum deb biz çıkarıp жақсы to'ylardi. Birge olgunga, hizmat kılınga şu yerge turganlar bizge nasip kılsın. Düşün, şu toyun kutlu olsun da, toyun toygulansın, şu elin batası deyip, baldarına, uygulama, işlerin iyilik olsun da. Azamat, aldıda en yaxşı balık toyup duruyor atasın, gitsin yani, bana desin. Her şey şu, takdir canım. Assalamualaikum, бүгін hurmatli qonaqlar. Alıstan atarıtıp, alakan jayıp, ben Düşenbek'tin ak toyuna bata kılabız dep şu ak niyet bilen kelgenlerge biz kuvanyçtabız. Düşenbek 42 yıldan beri de aytatkanına, Meçhitanga bugün jetip kelip oturasın. Şunça Düşenbek dep mınabı жерге seni tanıgan, şu ança tanımaganlar da Düşenbek kийин bul dep seni göröm dep de kelgenler var bolsa керек arasında. Ana mına alıstan kelgen palvanlar sizlerge dagı barыңarga alıstan atarıp kelgениңерге dagы bir жолу rahmat. Düşenbek oylogон максатына жеп эртең мына элден bir нерсе бар. Düşenbek oldu бүтелектер мен Казакстанга алып келген. Ана талада кандай жүрүштү, кандай жашашты мен үйрөтүп, анан Ростовго мен жөнөткөн. Düşendичи. Düşen менин колумда жүргөн Казакстанда. Ошону айта кетейин. Урматтуу туугандар, дагы жол бүгүнкү меймандар, эртең Hurmatlı konaklar, sanamazsızlar, varlığınızlar, kuş gersizler. Şu uğrun kantatından beri şu rastladığın altını şanında şu hizmet kılıp şu yerden bala çakası bilen ağırıp kömür oturat. Şu sizlerden sizler şu uğrumdu hurmatlar, sıylarlatlar gelip atışçılar varlığınızlarla çimden soğuk günlerini kalayın. Varlığınızlarla yüzüleri bakıp şu geleceğinizde gen olsun. Niyetlerseniz Kuday dilerinizde versin. Şu bağrınıza dağından doldursun. Şu zamanımız tınç olsun. Şuna soğuş basılsın. Şu uğrun ne maksatına jetip toyuna da uğrun toyun kodup gel sizden çok rahmet
sizlerge şikayetim kılavuz. Çönbay oturuz, atası görüz. Barınızlara çok rahmet. Hoş geldinizler. Sana mukalam Niyazı'dan ne verip koydun ha? Varınızlar şu. Bugün atayımızın şu düşenimiz, onkolumuz toy verip atat dep, düşeni tapkan atası, düşeni tapkan apası gelip oturatın dep toyunda. Bularından suyunu çok oynana batpay, suyunu atayım Kırgızstan'dan gelip analar bir kaçıp suyunu kalalım degen sözler olup atat. Şöyle benim atam düşeni sözünü. Apamız, sizlerin şu elin aslında da atam ve apama razılığını bildirip kettiğinizler bir tuğanların atından. Ömrümüzler uzun olsun ata, apa. Bizim peşinevizde uşunca el devine carkırap caynap gülüverimizler. Nevrilerinizlerin çay içinizler apa ata. Şu. Ardayım şu bizim tövümüzde konak ol gülüverimizlerdi kalaymış sizlerle. Çimden soğuk. Assalamu alaikum, hurmatlı bugünkü toydun konaktары. Hoş geldinizler bardığınızdan. Alıstan жақындан келген toğanlar. Düşeneke. Düşeneke söz olayım onda. Düşeneke. Köpten beri şu oylap жүрген toyumuzdu. Köpten beri niyet kılıp жүрген toyumuzdun bugünkü günü Kuda kalırsa işe aşırıp atası. Toyumuz toy olansın, en solumuz çim olsun, ömrümüz uzun olsun. Kırgızdın patriot yiğitlerinden olup жүрөбүз. Semyаңыз менен бактылуу болуңуз. Çoğ ata çoğ eneme, tayata tayineme aş berip ulak ötkөрөм деп атабыз. Улағыңызды жакшы өткөрүңүз, эртең өйдө кыстан Кудайым алыс кылсын. Бала чакаң мына балдарыма да баталам деп атасыз. Балдарыңызга ошо элдин берген батасы түз тийсин. Динге кызмат кылган балдардан болсун, эки дүйнө бактылуу болсун. Жеңем экөөңүздөр да көп бала чакалы болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Hoş geldinizler. Şu Düşeneke niyetlerseniz süreyin jetip şu baldarımızın tabakat verim tayta tayına çoğ ata çoğ eneme kuramıklarımızda oşa işlerinizi iyilik açsın, erken kulağımız tüy çözüp ne ölürseniz şu oyunun boy maksatı olacak kendinizler. Bizim manlarda var olmuşlar. Sizler Düşeneke etaytini toyuңuzдар той болансın. Şu ойлогон ой максаттарыңыздарга жетип, кыздын кызматын, уулдун урматын көрүп, атам менен апамдын жолун жолдогон жакшы жубайлардан болуңуздар. Toyуңуздар той болансın. Эртең күнүңүз Алла Таалам колдоп тынч өтүп кетсин. Мына элдин батасы оң колунан тийсин. Сизге чоң рахмат. Надану шаарынын уважаемый коноктору, сиздерди бүгүнкү Düşenекемдин эң чоң ниет кылып отурган үлпөт мындай бир чоң атама, чоң энеме, таятама, тайынеме, эң чоң уулуна деп канчалаган каалоо тилектери менен, жеткире алгыс эмоциялары менен улак берип сиздерге чай берип отурат. Ошол чайды ичип батаңыздарды берип, батаңыздар Алла Таалам кабыл кылып Düşenekемдин ниеттерине, каалоолоруна батаңыздар тийген болсун. Алтындай атам, алтындай апам. Дагы ушул менен бирге Чечнядан келген бир досум бар экен. Ака, именно сиз менен кичине белеги бар экен. Ушул жерде менин роднойлоруму, бир туугандарымды көрсөтүп коеюн. Зелимхан, сюда подойди, брат. Вот мои родные, смотри. Папа, мама, брат, сестра, вот. Спасибо вам, что пригласили меня. Мне очень приятно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить отца Дюшана за такого брата. Он мне честно как родной. У меня свой, твой нету. Спасибо.
калуу тилектер, сонун сөздөр, жакшы баталар болуп атат. Ошол баталардын баары кабыл болсун. Анда эмесе биз ушул Кыргызстандан келген кичигирим концертибизди баштап коюуга уруксат этиңиздер. Келиңиздер, анда эмесе мен Кыргызстанда эмес, Ростов-на-Дону шаарынын жаранымын. Ростов-на-Дону шаарынын жараны катары сиздерди нагап алган биздин алай кулуну, Каракул жанынан акыны Төрөбай Арзаевди сиздердин катты колчоңуңуздар. Avalı sözüm bismillah, bozdu dilim kıymında. Yedi tozok çapkıcı, la ilahe illallah. Sekiz değiş açkıcı, la ilahe illallah. Bilen bilim saykalı, la ilahe illallah. Çingülüktü aydalar, la ilahe bana kuvanıp dursun, eldarım uçuraşı balayım. Kolumdağı omuzdu koş kıldı, men de çalayım. Tөгülüp men de göreyim, balgonlar ulak çapkanday. Akındı önür uşunday, kadimki oşulak tangday. Hazır gelinim katı süylödü, dediler süylöp jatkanday. Emin akın ayda görügönüm, görüp göngülde bölgönüm. Düşönümde toyulur, mertebesin zor kılır. Jatkanına kuvanam, жүрөгüm döngürlardı. Jüdölöstön kulucu, jalpınarga men sunanam. Düşön canım gelsence, seni bölüp alıp ırdayam. Gömülümdün el aldığında bölüp alıp ırdayam. Aydolun Rostov Nadanu şarına birinci yolu gelişim. Жүрөгümden ırlardı sizlerge birinci yolu tөгüşüm. Senin başından alpaktı bilene insandan gördüğünü buna senden tabi görüşüm. Amerikalı yerin hazırda düşündü. Elim aldıma koyuptu maksatта, uşunca juruttu çakırıp, yılkıdan tanlap soydurup, ustu kandardı koydurup, bugün sıylaptı jatasın. Aytıp bugün ırbayı gelimdim la bul жерде, menen çoğu gelgen donatasın. Hayata tayyele canaba çömülesi çomata, razı olsun arvana. Arvanın sıylap çatpayıp, malday düşemekteydi baldarı. Amın aytkan sebebim düşemekteydi elimdi. Çomatasın östürgün uşun jakılıp duru. Karasan uşun darajaga bu jetkirigen, alardı da aytadı. Bирок menden uakıt degen gelen go. Anan 6 minuttan keyin qaytadı. Jeti duandın el gelip, jergemiz jatatlı termelip. Bağlında mınat bileriz, Aydurum'un aslı babamız. Kurama cinatlı jurt kılgan, kulağı tatlap kuş kılgan. Men de baktım Rızan ekemin düşün senin toyuna mına botuş kılgan. Ezelden elen akınları, gözümenen görgönüm, kulağımenen uqqanın tamay aytıp doңırdagan. Ezelden Kırgız elinden akının eli sıylagan, akınırdan japkanda sizlerle olu tuğlanlar, kul koyu bağrı tındaran, ananırda bütkön soğuşu balakan çapçırdagan. Elim aynadanı karasam, Özbekistan, Canada, Tacikistan taraftan Aydolum oşo Kafkaz'dan gelgen eken mırzalar. Sizlerge dağı bul jerden akından ırlarırdalar. Ezeldenine bul eller, ulutuna da karabay. Uanında bileriz, birge bolgon bazarı bir kaynagan
қазаны Дил бокшоған ақындардың айтылған бірге доп қазаны Анан ақыретке барсақ та бірге болоттың мазары Ушунчаны еді до топтығым Белірдаған сайында оқтығым Елім саға болған тілегім Екі бір дойды қызынан бұл қылымба қыздың атын бұл қырғызба қыздың чачымы Қызығым білбей жашының қыз сыйла басма құлы Емін ай тегір үшін ұрдайым ел алдында домачығы Уылымдың ұзын болсын дың өмірім açık болсын көңілі 10 жылға жетпей бұл жерде аябай шаңға бөлөсін ұлдайы көңіл төбені Енді төр жақтымына қарасам Bizdi dağı tuğanlar östürgünede жетедеп Ақсақалдар олдырат Баядан бері байқадым аябай шаңға толдырат Ұлы жұрттан ұшынбай болғымды болдырат Hazır Seyitbek Akem süyledi Ökümüz bula tuğanlar bir ayıldan bolumuz Arjağından oldurgan aldandağın ulu var Şamşirekteydi ağabız Ağalar baskan izminin biz inileri varabız Uşunday ağaların tuğanlarından Biz kurucu hocalar kalabız Yemin aksakalı gel kurmayı Ayaşakem var eken Ardın bayından ağam var, avadıraken çadımdan el için görüp kamılga Gönül ördün tuğanlar atın ardın aytmasam alcanla taradım var Emin aylamayın balvanlar, 90 lira korktuman çalıda salganlar Silerden gelgeni gergen raklar, Gümşöbek'te inimde sıyla bergeni gergen raklar Beni cal beğemenin dileğim Jarattan bergen jaş oldu, jala vurma sıyır olsun Akınlardan ukkana tamay olsun Anandağı esimdi kuday alıptır, bir dese esimen çıkıp alıptır Tinçlikten dursun orun olsun, hiç kaçan sokuş olmasın Uğur olsun tuğanlar avalardan uçmasın Ulu ucurtum ardayım Tinç koydum sonu muhtasın O minbet koygulara Uşul soğuşta toptasın Tinçlikten tuğsu tuğanları Ölgözgadan orun olsun Çarkın jaşoğum aldı da Ben camağımdı azaytan bu yerden aman kaldı da Ana tilek kılıp duranı Rastoktadan uşağını Aynamayın kırgızlara Donandılı vardılar Gözler seni gördayın Düşövektin toyunda Donattay çırpap göreyden donlar yanım boyunda Biro gelişmey durar tuğanlar Aeroportta benim omuzumdan öttürley buna kolduğunu Bir omuz durar kolumda Akın degen aktanday kadimgi buna çavendes bir Bayta bilip çapkanday Gelişmese de omuzum okşa şöyle doluşum Kutluklar bürünür dayının Senin ulu dokunuşun Yerine bulundu mareke Oşa İp patron edevat koydum Oşum zerge barğandan aylamayın inileri At çalına torpoktu taymamastan salganlar Sorunlardım aldılar sonun oyun aldı da Erz aldın aldılar benim maddeler aldılar Benim oğlunun tekeli bundan başka ne diyeyim Davay talat var emin alar göre gezer bireyim Hurmatlı tuğanlar, kutmandı geç barınızlardı. Görgönme kuanıştamın, laki köp yıldan beri görübey jolukpay жүргөн ağalardı gördüm. Ülkelerdi gördüm, dostlardı gördüm degende. Bu tabi Lenin Töröbay közün bu жерге gelip kalganımızın sebebi anaki oşu bugün Oşolda toğuluk kırızbı degenden başlayın. Kalak koyumuzlar. Rahmat Akbar Alika. Эми туугандар ар бир өрөөндүн, ар бир райондун өзүнүн сүйгөн ырчылары бар да. Бирок азыр эле баарыңыздар таанысаңыздар керек Акбарат Тасмаев. Булар мен жаш кезимде мына 83, 84, 85-кылымдар ошол биз жаш кезинде чыккан ырлардан дагы бир ырды сурап кетейин экен сизден.
кой кайтарып жүргөндө жаттагандым эле мен ошол ыргырта бериңизчи автордун өзүнө. Neme? Men jaratkan oğullarımın arasından men özümde жақсы көрген oğlum Suraldı düşen. Al qaysı demeyizler hazırda bilen. Bu özü tamaşalı sözü Omur Batır'daki oğlu meniki seneden jana menelen degen çıkarma. Мыкты балбандарыбыздын бири Ош обласы Карасы районунан келген биздин Бауыш балбан. Мына бүгүн келген балбандарга кол чап коюңуздар. Бауыш балбан кел. Жакшы болсо эртең дуалам деп баталам деп той берип атасың. Алла тааланын дуасын кабыл кылсын. Şu erteң bir palvandan çıkan Serubay, atlar müdürlüğü жақсы тынчыман uzatып алады. Рахмат Бауыш, рахмат, хош келдиң. Андан ошо Алайкудан келген Гүлшөндүн классташысы. Алайкудан келгени билип эле турабы? Хош келипсиз Ростов-на-Дону шаарына. Эми дос тилейин жакшы классташтардан калат го. Эми бир жакшы бир каалоо тилегиңизди айтыңчы анан. Каалоо тилекке карабан кандай экениңерди билебиз да. Assalamu alaikum. Бүгүнкү досумдун кечесине келген коноктор. Хуш келипсиздер. Менин биринчи каалоо тилегим ушул досума Дүйшөн Айшынтай эс уулуң ачык болсун. Бала чакаңар менен ушу жездем абжемдер менен тууган урууң менен тынч болдуңуз. Ушул эртеңки улак рахмат. Ана досум, сен дагы жебре да бересиң да, сүйлөп тур. Ырдасаң да болот. Konoqlar, hoş gelipsizler bardыңыздар. Biz 1980 жылғы төрөлгөн жигиттер Дүйшөндүн 11 жыл чогуу окуп, чогуу тамак ичип, чогуу муштар чыгып, чогуу иштеп чоңойгон жигиттербиз. Бул досум болсо Алайкудан келген Каракөзүнөн. Мен болсо өзүм Москвада убакыт иштейбиз. Мен бул досумга шерек келдик. Дүйшөн досум, биринчиден сага Кудай таалам жашооңо береке берсин. Анан бул жердеги биздин кызмат кылган, бул жерде өзүнүн Ростов шаарында Нурлан, Арстан, Дүйшөн 3 классташыбыз ушул жерде жашайт. Бардыгына рахмет аманчылык берсин. Салам алейкум туғандар, амансыздарбы? Мен деле кошуламын. Дүйшөн досум, ардайым ушул кылбаң башыңан түшпөсүн досум. Биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бер. Балдарымдын, уулдарымдын урматын көрүп, кыздарымдын кызматын көрүп досум. Ардайым ушул бизген менен сыймыктанабыз. Ушуңан жазба досум. Алгылыгың да бар боласың, бергилигиң да бар боласың досум. Ошоңан жазба ардайым. Сперме емгенек, ұлтайдың бақытын болды, Алайкуданды, туған болуды, консензілі, өзбін чыған жегіден өтірі. Рахматы, өзі келген балмандар, өттерін құлақсаласына соң уақыт, ұланы күнес болды. Бақытына егелік, білемізді күшкетпесін, омар, атыңыздар елдерін өсен, чекеніздер сен боласын, уақыт күтетіп кетсін. Ağıldık biz. Bir ay degender. Ha maylanda. Mayla rahmat. Урматтуу туугандар, биздин өзүбүздүн классташ досторунан кичинекей конвертибиз бар эле. Жанагы Москвадан келген байланыштуу ошол жерде Дүйшөндүн Тагай деген досу бар. Тулада жашайт. Чоң чарбакер. Ал дагы өзүнүн конвертин берип жиберди эле. Аны да берсем, жана өзүмдүн атыман дагы кичинекей 3 конвертти чоң эле тапшырып коеюн. Тартип келип тапшырып мен карап Üçöğü de öyle mi? Ana biri. Ha, üçöğü de oldu bu. Kol çağlar. Oldu babamlar. Düşeneka
Şunaka байланыштуу чоң таңыңыздар көбөйө калды. Жашырактар келип калды. Эмне дейбиз? Тага денсаулыкта болуңуз. Чүнкү үйгө той өтөс. Ар дайым элдин баласы болуп жүрө бериңиз. Жездеме, абжеме, чыңган соолук, узун өмүр. Жашоодо эмне максат оюлсаңыздар, жараткан Аллахым кабыл кылсын. Дагы Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Куш келипсиздер Шөнөкөнүн тоюна. Шөнөкө тоюңуз куту болсун ака. Тоюңуз тойго уланып, ушундай элим жерим деп кызмат кылып жүрө бериң ака. Ден соолук биринчиден ака баарыңыздарга. Рахмат ака чоң. Мен тилим келбеген машина минип келип алып досум билейген. Машинам кут болсун. Assalamu alaikum жалпы жамаат. Şu dosumun toyuna kuş gelipsizler. Düşün. Uğurdan olmak gör, kızdan kızmat gör. Kızların namuslu olsun, kızların namuslu olsun. Şimdi koy maksat bilen toy öğretmen olsun, hoşul bir maksatları işlersin. Şu şekilde жалпы жамаат barınızlarga ertenki Alaman ulapa bileğinizlerden küçüğünüzden gitmeyi, atçalı cemil bolu, atınızdan görülmeyi, жақсы ойын көрсөткөнүңүздөр сиздерден сурайм. Рахмат чоң. Assalomu alaykum barodaroni Qirg'iz. Salomi khudro az nomi khud va az nomi barodaroни tojik шуморо табрику муборакбод мегӯям. ва забони ин пири нуронӣ шоҳсутуми ин хонадон гуфтанӣ ҳастам ки хушомадед дӯстон бар кулбаи вайрони мо. аз қудумтон шод гаштем, гаштаед меҳмони мо. гаштаед меҳмони мо чун ёри ҷони ин замон. э азизон хоки потон сурмаи чашмони мо. дар охир гуфтанӣ ҳастам ки дӯстии байни тоҷику қирғиз абадӣ. раҳмат ба президенти тоҷикистон, президенти қирғизистон ки ин дӯстия байни ду давлат ҷорӣ кард. дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки рӯзи ноумедӣ чӣ ояд, ошно душман шавад. ғам ҷудо, шодӣ ҷудо, давлат ҷудо душман шавад. ҳар ки бо мурури вақт дармонгоҳи хеш шавад, гар табибат Абу Али даво душман шавад. Ташаккур. Мухалаң сыйланып атат. Грамота менен. Дагы элге деген журтка деген милдетиңер көбөйө берсин. Эми эртеге дагы копулуң болуп, тоюп өткөрүүнү дагы каласыңар балдар. Ошон үчүн ушул жерде ушул тойдун ээси, ушул көкбөрүнүн президенти, бул агалары менен бирге Шороз Мамат деген гана. Шороз Мамат деген агасы өкө. Ана ортун хоросунан башталганда, сенин хороң барган сайын көбөйүп атыр, дагы көбөйсүн. Сен да ушундай өлкөлөрүңдүн көбүн тарбияла. Сени эл журт билет. Андан кийин эми биз суранабыз, Алла Таалам билсин сенин мээнетиңди. Сенин кылган мээнетиңди, сенин бардык кылган кызматыңды Алла Таалам баалап, уул десе уулдан, кыз десе кыздан, анан эң начар неберем дүйшөн болгондой болсун. Алла разы болсун. Ошон үчүн улуттук калка салттын руханий байлыгын, тилин, маданиятын, ынтымак биримдигин Россия Федерациясындагы кыргыз мекендештерибиздин арасында жайылтууда жана коомдук иштеги жогорку жарандык позициясы үчүн Сактанов Дүйшөнбек Туманбаевич чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңешинин атынан ардак грамотасы менен сыйланат. Анда mesela budan muhtar tabirin tu jeri gelir mana shu yerda nima Dushanbek men o'tganda da qanaqa safarlarda жүрүп turgan ko'p sevimli yaxshilarga ham sizlarga o'sha Ermamat do'stimiz safarlash bo'ldik
Марат дос өткөн жылы ошол жерде биринчи очередте силерге дуаларды кылдык да. Ушу балдарыбыз, улакчы балдарыбыз дагы Алла Тааланын умура, ажы, башчы болуп калсын. Ошолор менен барып самсан сууларды ичсин, ошолор менен барып ширин формаларды жесин деп ушундай дуалар кылдым. Ошонун бир символический болсун деп 1100 канча сүрө бар анын ичинде. Ушуларды окуп, анан кийин кыргыздын туусун көтөргөн сенчелик көтөрөлөм, сен улакчы. Эми менин атымда жаңы туу бул Көкбөрү Федерациясынын улакчыларына арналат. Атайын заказ менен кылынды. Мына сага. Кыздар аман болдуңдар. Ростовто дагы силерди кубаттап, дуаларын арнап турган аксакалдары жамааты бар. Ай болуңуздар, жаштар омат, чоң муңдарға кадыр бар. Амин, амин. Москва! Мына бизден семьябыздын баардык туугандарыбыздын семьябыздын атынан экен, семьябыздын атынан сага кечине кабыл тилектер, беректер бар экен, ошону тапшырып коебуз. Азыр мен атайын аз сүйлөп атам, мен жана көп сүйлөп койдум. Ошон үчүн семьябыз балдарым сиңер. Ассаламу алейкум, жамаат, кандайсыздар? Жакшы саламатсыздарбы? Дүшүргө не дейбиз? Ошо ойлогон ой максаттарыбызга жетиңиз. Ошо палондардын батасы тийсин, уланыңыз эсен-аман өтүп кетсин. Ошо сизге каалоом ден соолук, өзүңөрдөр ошо ойлогон ой максаттарыңызга жетиңиз. Урматтуу бүгүнкү кеченин алыстан жакындан келген, жаныбызда турган Москвадан келген кыргыздын чыгаан балбандары баарыбыздар бүгүнкү конокко куш келипсиздер. Бүгүн Дүйшөн менен Ултай балабызга баталабыз, өзүбүзгө баталабыз деп ушунча баарыбыздарды чогултуп кыргыздын жакшы оюнчу буларын өткөрүп баталып отурат. Ултай Дүйшөн силерге ушул ак баталар тийсин, ушу бата менен агарып көтөргүлө, ойлогон максаттарыңарга жеткиле. Анан эки жактан келген коноктор дагы жакшы эс алып, көңүлдүү ойноп, эртең Кутмандуу кушак кечиңиздер менен бүгүнкү ушу жакшылыкка келген алыс жакындан келген туугандар, ушу бүгүнкү Дүйшөндүн ушу жакшылыгы, Дүйшөн, Ултай, ушу бүгүнкү тоюңар менен куту болсун. Кудайым ушу эки дүйнө бактылуулукту насип кылсын силерге, ден соолугуңар чың болсун. Эртеңки ошо улаңар жакшы деңгээлде өтсүн, палбандар жакшы ойносун. Дайыма ушундай тойлорду, жакшы күндөрдү Аллахым көп насип кыла берсин силерге. Ушу баардык бата тилектерди Аллахым кабыл кылган болсун. Ушу келген коноктордун баардыгына Аллахым ыраазы болуп, ушу келген кадамыңарга гүл бүтсүн. Assalamu alaikum. Жалпы коноктор куш келипсиздер, ушу тагамдын жакшылыгына таап, эртеңки тоюңуз тойлгондан соң мындай тойдун дагы далайын өткөрүңүздөр. Бардык балбандарга эртеңки ийгилик, сизге жалаң жакшылыктарды каалайм. Дагы мындан дагы жетишкендиктерге жетише бериңиздер, дагы эртеңки улак бөдө кырсыгы жок, тынч өтүп кетсин. Бардык балбандарга ийгилик бериңиздер. Assalamu alaikum Dushanka. Assalamu alaikum Dushanka. Toylarımız toyga bulanay ötsün. Kuday dağın bol nasip kılıp siz көп oldu olunuz aka. En kalan şu bol nasip kılıp
бардық адамдар бүгін сізге бата беріп, ошолорго дубайдой бата. Ошол аман сен болуңуздар. Жеңе силдар денсаулығыңыз, общий сіздерге денсаулық ошол неде. Ошол болду. Рахмат, қолшалар болсыншы. Ростовтағы бюртығында. Еліңіздер адамсыз. Қолшалар. Бір жолы құтпалы кешіңіздер менен Ербана башында есімдісін қалыптыр. Қырғыз Республикасының ел артисті, заманымыздың залқары, Жолмолда Алибаев ұстатын Ростов-на-Дону шаарына ысык салам айтып жіберділер. Урматтуу жигиттер, урматтуу мырзалар, аман болуңуздар. Андемесе ошо заманыбыздын залкары Жолмолду устатыбызды бир кезде Ырыспай агабызды туура, Ырыспай агабыздын артынан Гүлсандыкта аккордеонда чыгармаларын жаратып жүргөндө бир инсанды мен эскерип кетишим керек. Ошол инсан сен колуңуздан ырдабайсың деп сунуш кылган экен агасы. Биздин абабыз Дүйшөндүн абасы Күмөнбай акенин акеси өзүнүн доорунун салкар оончусу кыргыз элинен эмгек сиңирген аркабыз айткан экен. Жолболдоке дайым сахнага чыкканда мен Жеңишбай акенин ырмары менен баштап алсам ырдагандай болбойм дейт. Азыркы мезгилде Sorun aябай көп эрте. Рекламадагы сорундардын бардыгы коюлат. Эгерде убакыт болбосо дагы кошумчалап да берет. Мына той эгасы жаныбызда турат. Ошо сорундар барыңыздарга насип кылсын, ооматыңыздарды берсин. Чекеңиздер сыйрылбасын эртең, атыңыздар жыгылбасын. Барыңыздарга оомат каалайм, палвандар барыңыздарга. Эрте барып берсеңиздер сарайга, ошо жерде тамак аш болот. Тамак ашты жеп бүткөндөн кийин анан поля жакка өтөбүз. Сразу менен эрте баштаганыбыз жакшы. Жакшы отурдуңуздар, көңүлдүү отурдуңуздар, карап турам. Рахмат бардыгыңыздардын келип бергениңиздерге. Разымын, главный капа болбой, анча-мынча кемгерчиликтер болсо, дасторкон жагыбыздан, кызмат жагынан көңүлүңүздөргө албай кетиңиздер. Ошол ынтымак болуңуздар. Эртеңки кулактан кичине айтып берсем, Мукалам досум айткандай бардыгы ошол айткан сорундар коюлат. Эсимче эртерээк бүтүп калса, бир такымга дагы сорундар коюла берет. Ушу срок убакытыбызга жеткенге чейин бир такым аягына чейин боло берет. Анан кийин дагы бир нерсе айтып коем, мына палвандарга, именно палвандарга казайм. Торпокту таканы кичинекей кылдым. Торпок 50 килограмм, така 40 килограмм. Ошону ынтымакта бөлүшүп, ынтымакта чаап, урушуп талашпай. Мукалам досумдун закону бар бул жерде. Мага келдиңер, бул жерге законго да баш ийиш керек. Бул жерде порядокты кармаш керек. Жип салып, тек салып, мындай тетили тартып, ошондой закондорубуз бар. Ошого баш ийип чабасыздар. Баш ийбесеңиздер капа болбойсуздар. Ал жерде секип чыгып турасыздар полядан, чыгарат балдар. Порядокты бузсаңыздар. Ошон үчүн мына биздин Манас палваныбыз, өнөрлүү палваныбыз, кыргыздын желегин желе берген палвандарыбыз. Рахмат. Шакабыздын улагына деп келип бергениңиздерге, бардыгыңыздарга. Мына Асылбай ака, Лукас, Калибек ака, чоң рахмат бардыгыңыздарга. Халык кырчын туугандар, бардык туугандарга чоң рахмат. Ыраазымын. Алай Кудан келген менин туугандарым, бир борлорум, Залкара акам, Райма Ашика, Эмил ака, сиздерге чоң рахмат. Турус досум, менин 11 жыл окуган айылдан келген досум. Красавчиксиң сен досум. Сенде жүрөк бар досум. Сенде жүрөк башкача досум сенде. Ошол рахмат келген адамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Пакетке бардыгын салып, ар бириңиздерде номерлериңиздер бар. Жетпей калган мына бүгүн азыр келип, кече келгендер мага кайрылыңыздар, мен жаткырам, жайгаштырам. Чайкананын хозяйыны ушу жигит. 14-нде улакты ушу жигит берет. Анан эми өзү пару слов сырайын.
Özünüz aytып koyuyoruz deyt, 13 günü kechqurun şu yerga keletkenizler çayga İsrail çakırıp atıp 13 günü kechqurun İsrail'in çayına gelip beringizler 14 günü ulagı olur. Ulagı da тоже reklamadagiday. Reklamada qanday bolsa oşol boyunca bolot. Xudoy buyursa. Şu yere İsrail'in de ulagını çağırıp kettingizler. Tartınmаңыздар. Вообще тартынбаңыздар. Бардыгы жакшы, бардыгы ордорду менен Кудай буйрса колубуздан келишинче сый көрсөтөбүз. Эч тартынбаңыздар. Рахмат. Москвадан келген аксакалдар, чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Эртеңки улакта ооматыңыздарды берсин. Бар болуңуздар. Анда мesa азыр эле ушул алыскы жолдо арбытып келген Düşeninin Batkenden gelgen konağa gel. Rahmat anda mesa konuzu bilen. Var аны бажа эртең сахнадан берейли. Азыр мына аялдар женский операциясын тияктан кылсын, а? Ошол баардыгыңыздарга айтып коеюн. Yok uzak kılmışken. Tamam video. Et tartılmadı. Kırgızistan'dan konuklar gelmeden bizden belgili kalvanımız Oşo Bulaskı Özgen rayonundan kökbörünü dağınzalan bizden batır jigitimiz Manas Niyazov Bayiş Niyazov bizden kalvanlarımız geldi. Hoş geldiniz sizler. Assalamu alaikum. Düşenin konukları, palvanlar, Moskvadan gelgen, Kırgızstan'dan gelgen, Tajikistan'dan gelgen. Palvanlar kuş gelsinler şu düşen gözünü toyuna. Düşen Allah'ım sana densoluk versin. Atenin yanına uzun ömür versin. Bir tuğanlarına 2-3 günden beri ötür jakşı kalolop tilekler aytıldan toylor olurdan. Şundan takıl жазма, şunday olup başı көтөрүлгөн ел башкаларында болуп жүрөт. Жекенки бар экен, күн өтсүн, палвандар чекерсин, сеним басын, атчалы жеңил болсун. Şu бардыгына ийгилик палвандар. Assalamu alaikum. Tuğanlar, bir okuştan size Bizden altılar ki şöyle olsun, güzelisine verilsin, gelir atkan altılar ki şöyle olsun, içinden düşür olsun. Böyle otak, öper kampanyada Kırgızistan'ın bazı bizden palvanlar geliyor otak. Düşün olsun, şu dolu koyun, futbol olsun, şu yerde kalı dilekler belirliyor. Niye jakşı kalı dilekler olsa Allah-Taala kavulgan olsun. Şu vakasta konun jayıdır. Niye maksatlar Allah-Taala insanların akıretте пайдасын берсин Allah-Taala. Ошо эртеңки тою, эртең улабы жакшы өтүп кетсин, ошонун Кыргызстандан келген меймандар
ийгиликти кетсин, баардыгы травма болбосун. Эсен-аман кандай Кыргызстандан келсе ошондой эсен-аман кетип алсын. Баардыгы Москвага келип, Москвадан келгендер Москвага кетип алсын эсен-аман. Ошо баардыгыбызга ийгилик этейин деген оюмда ошо. Той берип атыптыр деп алыскы сапардан келген Кыргызстандагы Асылбай акебиздин иниси Каныбек эке чыгып берсеңиз. Адан кийин Өзгө Нур району атактуу палваныбыз Ниязов Байштосубузду чакырып койсок. Болчу болор. Келиңиздер Каныбекке Байштосуп келиңиздер. Assalamu alaikum cemaat. Hoş geldiniz. Şu düşöndük toyda. Düşöndüküm. Allah Taala şu senin çoğunluğuna verilgan ihsanını kabul kılsın. Ertеңgi şu oğlum için elge bere turgan toyunda yaxşı, tınç, aman ezen, köyde kısıktan nara olsun. Aman ezen yaxşı toyda ötküz olduk. Allah Taala şu seni östürüp çoğuytkan ata enenge de rahmat. Şunca eldi çakırıp Moskva, Kırgızstan, Жалалат, Ош бары келip şu senin toyuna katışkan, gelgen mehmanдар, barыңızдар, ақсақалдар, hoş geldinizler Kırgızstan'dan. Allah razı olsun senden, seni çoğuytup, şu östürgen ata-enеңе Allah dağıra razı olsun, jeksiz azçılık. Şu biçi amanatlar var mı, şular tapşırıp koyun. Baş. Barımızды жақсы күнде жолықтырған Аллах Таалаға чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Эмне дейбиз? Ушу алыс жакындан келген коноктор, ушу Дүйшөн бажа бүгүнкү жакшы ахмет тою менен баарыбыз бажалардын атынан куттуктайбыз. Аллах Таалам үй бүлөңө, бала чакаңа, ата-энеңе, бүт туугандарыңа эки дүйнө бактылуулукту берсин. Аллах Таалам бул дүйнөнүн жана ахиреттин жакшылыктарын берсин. Эртеңки алдыда боло турган Кудай кааласа жакшы оюнубуз тынч аман бөөдө кырсыктан алыс, аттарыңыздар мүдүрүлбөй, палвандардын пешенелери сыйрылбай тынч аман өтсүн. Ана мына жерде жакын, узактан келген, баардыгыбыз айтып атабыз ар жактан келген деп. Ар кимиңиздерге чоң рахмат. Жолдун узактыгына, алыстыгына карабай келдиңиздер. Şu erten avarayı açık olup oyunumuz şanlı жүрүп берсин. Şu Дүйшөндү тарбиялап чоңойгон Дүйшөнөкөбүз бажабыз анан буга чейин дос да керек. Şu айышнемдердин Аллах Таалам ден соолугун берсин. Оорубасын, сыркабасын, şu баардыгыңыздар аман болуңуздар. Дагы şu айта турган нерсе, şu Ростов наданы баардыгы жакшы жер чоңдор айтты, темчуштар, жаштар айтты. Böyle orunlar nasip kılsın bardığınızlarga. Kimingizler, alvarınızlar, bardığınız biz şu kursantız, biz süyünöz. Oşa avaray jakşı olsun. Muhri. Olsun, torunluk olsun, sayası uzun olsun. Benim zaman olsun. Özümde patron kalabalık, sen patron çekilsin ama şeyden gel oturmalara gel. Rahmat, hoş geldinizler Rostov Nadonu şahrına. Sizlerge çoğun rahmat. Anlamese bizden batırlarımız desem de жаңылышпайм. Түндүк түштүктү бириктирип турган биздин dünya жүзүнө көкбөрүнү таныткан биздин мыкты легендарылуу палвандарыбыз Ниязов Манас палван, Таластан келген Өмүрбек палванды чакырып койсом. Болчок, коштоп коюңуздар. Келгиле палвандар, Кыргыздын туусун желбиретип көтөргөн ушу батыр жигиттерибиз. Ушуларга ден соолук, узун өмүр, ар дайым ат жалынар, жеңил болуп жүрө бергиле, эгилерим. Силерге ошончо кыргыз эли суктанабыз. Аман болгула, колуңардан күч кетпесин. Ар дайым ушу чоң ийгиликтердин үстүндө жүрө бергиле. Кош келипсиңер.
bir halvat tilek aytıp berseňiz. Assalamu alaikum. Şeker toyumuz toy bolğansyň. Yüze daim jakşylyklar bolsun, toylar bolsun. Şu aytем ülkemizdagi atadan artoo bullardan bolsun. Kırgızstan tuğsun götürgön, Kırgızstan'a sağlım koşkon, jakşı bullardan bolsun aka. Erteňki bolup atkan toyuňuz tınç ötsün. Şu gelgen polmanlarda böde kısıgı jok, çekesi boy üýüne bardыгы jakşı igilikden gaýtyp ketsin aka. Şunday jakşylyklardan toylardan görüp çöreýin. Assalamu alaikum. Şaka. Erteki oturgan toyumuz tınç ötsün. Artık havalara iyilik. Allah qanday niyetde toy ötközüp atkanız niyetiniz yetsin. Dilep açıkanızdan amon bolsun. Barınızdaga ertenki oyunga iyilik. Onda toy baygeli baytınızda. Ömrüңөр uzun bolsun, geleceğiňe bin bolsun. Qanday jakşylyktарды tilep şu baldaryňa batalyp berýän dep atasyn düşen. Şu batalar tüz senin ýübileňe sizlerge yetişsin. Tapkanyňardan jakşylykka buyruk nasip kılıp, tasawwurlardan jakşylykka buyruk nasip kılsın. Tapkanyň özüňerge buyruk nasip kılsın. Şu ata-eneňe tuganlygyňy, eni jurtuňy sylagan sağ şowan balaňda sağlyk bolsun. Amin. Ertenki toy jakşı ötsün. Ulak. Ne degen ümitler menen uşul жерге келип улуттук оюнду дагазалап жүрөсүздөр. Сиздерди Алла таалам колдосун. Азыркы айткан аксакалдардын батасын тилейбиз. Ошолор менен агарып көгөрүп, эл жунтуктун намысы, жигити, кереги болгон инсандардан болуңуздар. Düşönünüm, ay bol, aman bol, senin baldarındagы сауыкшоон жигиттерден чыксын. Amin, amin. Assalamu alaikum. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin ve naqıda salatu selam. Allah Teala çeksin maktalarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Düşen, oğlum, sana çok rahmat, işine iyilik. Şimdi niyet menen tasdırgan jaysan, Allah Teala şu niyetlerine jetkinin. Mından keyin oğuldaryň, kızdaryň akıl esli, imandуу, ilim bilimdүү, adım karlardan olsun. Bundan keyin nebere toy ber. Daim şu şunday jakşı sanalaşların, şunday jakşı jayılta turgan üstünde yoluguşup жүрgөнгө Allah nasip kılsın. Tınççılık, barçılık, tokçuluk nerede gelgen balgonlarga, el yurtga Allah Taala jakşı nematlardan nasip kılgan bolsun. Ertenki ma'rakaň jakşı ötsün, bari iyilikler menen bolsun. Yığıldı nimeden Allah özü saktasın, atçalı jеңil olsun, işleri iyilikli olsun. Daim şu jakşılık günlerde Allah nasip olsun. Amin. Allahu ekber.